Għattini jum konsekuttiv jissoktaw il-protesti qudiem l-Ambaxxata Libjana f'Malta. Protesti li kienu pjuttost paċifiċi għal xi ftit inċidenti żgħar li mill-ewwel kienu kontrollati mill-pulizija. Fuqet minnhom ukoll persuna intgħażlet minn dimostranti sabiex tippreżenta ittra lill-Ambaxxatur Libjan. Ma ħareġ l-Ambaxxatur Libjan għall-ittra iżda ħareġ uffiċjal tal-Ambaxxata Libjana. Dan l-uffiċjal ukoll kien imħeġġeġ biex jingħaqad mal-bqija tad-dimostranti iżda ovvjament qallhom li bħalissa mhuwiex lest li jieħu dan ir-riskju iżda kien lest li jippreżenta din l-ittra lill-Ambaxxatur. Dejja wkoll għandi persuna li ilha hawnhekk għal dawn l-aħħar sigħat ma' flimkien mad-dimostranti sabiex turi l-fehma tagħha. Xi tridu intom il-Gvern Libjan? Aħna rridu mill-Gvern Libjan illi xedi l-buter għal-bublu tifhimni u jitla tifhimni jħalli l-pajjiż fil-baċi tifhimni. Nixtiequ li tina ċans li nibnu l-istat tagħna, nibnu l-pajjiż tagħna tifhimni. Daqshekk. U x'qed tistennew ukoll mill-Ambaxxatur Libjan f'Malta? Aħna nistennew mill-Ambaxxatur Libjan bħal ma nistennew minn kull linkwa Libjan illum il-ġurnata illi juri l-pożizzjoni tiegħu jekk hux mal-bublu jew mar il-gvern tal-Libja ta' Gaddafi tifhimni. We did ask him to come and to take a part in our demonstration, but he refused. He said he's not a high-ranking, he doesn't have a high-ranking position inside the embassy, and he's just a simple employee and doesn't want to take a side with us. We told him that we are all laborers. Bil-fors bħal il-mowdik, bil-fors rid joħroġ u rid jibdil dik il-bandiera. Il-bandiera, dik għalina falsu, ma jiex bandiera tagħna. U jekk ma jagħmilx hekk? Bil-fors ħajdħlu n-nies huma jagħmluha. Well, not to call him for resign, in fact, better to staying to calm things down. Ġu Malta u nibżaw. Għala ma tħossukomx safe Malta. Deportjawna, ibatuna l-lura. Din il-atmosfera quddiem l-Ambaxxata Libjana hekk kif dawn in-nies saru jafu li Gaddafi qed jindirizza bħalissa stess lill-poplu Libjan. Għal xi mument ukoll il-protesti kkalmaw ftit ukoll waqfu biex jieklu waqfu biex jistrieħu iżda Glong reġaġġiet l-enerġija f'dawn id-dimostranti kif semgħu li Gaddafi qed jindirizza lill-poplu Libjan. Ramona Tart għal One News ma' quddiem l-Ambaxxata Libjana.